Zašto bi oni to ne bi priznali kad smo mi potpisali francusko-nemački plan? Imate u knjigama Dejana Mirovića vrlo precizno pokazano da mi nećemo se protiviti učlanjenju Kosova u međunarodne organizacije i tako dalje i tako dalje. Mi nismo potpisali, dali smo usmenu čuvenu saglasnost, ali ona ima obavezujući karakter. Druga stvar, vi imate da Ruska federacija, koja je bila naš glavni lobista u diplomatskom smislu i koja podržava ovaj režim, ali očigledno ga ne podržava u meri da sad svoje interese ugrozi, jednostavno rečeno, ne deluje u tom pravcu i sad vi imate jednu aktivnost koja povećava broj država koje priznaju Kosovo i Metohiju, jer mi ništa ne činimo za Kosovo i Metohiju. Ne razumem sad zašto bi se oni obazirali kad mi ne činimo i kad smo mi glasali. Pogledajte samo koliko puta je ovaj režim glasao protiv interesa Ruske federacije samo u Ujedinjenim nacijama. Pa znate, ne možete vi od njih očekivati da oni to ne vide. To što oni to neće da kažu, to što oni pogrešno procenjuju da je ovaj režim garant njihovih interesa tolikih koliki oni misle da ovde imaju interese, to je sad druga stvar. Ali jednostavno ja mislim da oni diplomatski vrlo malo deluju u našu korist, a oni su neki način naš glavni, da kažem, lobista, ajde tako ako mogu da se izrazim. Jednostavno, to je režim, on je u stvari, to se vidi po odnosu prema drugim temama, on je jednostavno potpuno isporučen jednoj strukturi koja je negativna po nas u Evropi, molim vas, pa vi ste imali skoro se predsjednik države hvali kako 3 godine nije razgovarao s Putinom u intervju u nekim zapadnim medijima. Znači, on preko toga u stvari šalje njima poruku da on nema veze sa tim. To što on priča ovde preko svojih ovih medija, to njih mnogo ne interesuje. Znači, to je potpuno jasno. Dakle, mi smo pristali na nešto i sad ne možemo se ljutimo na druge učesnike u svetskoj toj utakmici koji gledaju svoje interese. Mandatar za sastav nove vlade, pošto su studenti oborili prethodnu vladu Miloša Vučevića, je Đuro Macut. Kako to vidite? Da li znate bilo šta tome? Ne znam. Čovjek je lekar. Ne znam o njemu ništa. Kako vidite uopšte taj odabir? Pa on je čovjek ovog režima. Na to mesto se ne može izabrati neko ko nije u dubokim interesnim vezama sa režimom. To, isključeno. Jednostavno rečeno, bio je jedan takav moment u skorašnjoj istoriji kad je Milošević doveo Milana Panića, ali tad je, da bi Panić došao, već je Dobrica Ćosić morao da postane predsjednik ondašnje Jugoslavije, pa je onda je doveden Panić, jer je bio veliki vidovdanski protest je bio, strašno mnogo ljudi i u Pionirskom parku. Moram da kažem da se Milošević držao vrlo odrešito i hrabro, on nije nikakve traktore stavljao i nikakve prepreke u Pionirski park, iako je tamo bilo i demonstranata i opozicionih ljudi i tako dalje. Da podsjetim, kad je izabran 1997. za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, da su ga gađali cipelama i onu kolonu gde on je to sve podnosio vrlo ovako, kako bih rekao, ajde kažem, u starim kategorijama, muški, jednostavno, u redu. Nije mu bilo pravo, nikom ne može da bude pravo. Nije vam pravo kad vam neko zviždi na ulici, a kamoli nešto drugo. Ali, eto, za razliku od sadašnjeg predsjednika koji samo što nije izveo, ne znam šta sve nije angažovao od potpuno miroljubivih studenta, uzgled bude rečeno, koji što nisu ratoborni i tako dalje. Tako da, on mora biti čovjek sistema, duboko upleten u njegovu interesnu strukturu, nema nikakvu autonomiju unutar tog sistema u kojem učestvuje. To je ovo što ja govorim s polja, prosto iz prirode sistema izvodim njegovu ličnost, o kojoj inače ne znam ništa. Da, izgleda kao i velika većina građana Srbije. A kako vidite ovo 30 ministarstava i jedno od ministarstava koje se direktno i vas tiče, to je Ministarstvo prosvete koje će voditi Dejan Vuk Stanković. Pa mogli su oni i više od 30. Malo su me tu razočarali. Ja sam očekivao bar... Pa ne znam, nikad nisam čuo za...
Pa 50, što 30 kad smo jači od svega, 50 ministarstava i molim lepo, znači ko je šta, to je vlada kontinuiteta, vidi se iz aviona, ona i ključna ministarstva, finansije Siniša Mali, spoljni poslovi Marko Đurić, ne znam, policiju nisam vidio koja je. Mislim da je ostao Dačić. Pa to su ključna ministarstva, znači sila, spoljni poslovi, to je to su ključne. Mislim da je ostala i ona ministarka što je veliki lobista za Rio Tinto. Dubravka Đedović, da? Jeste. Znači, vidite koji interes se brani. Što se tiče ministarstva prosvete, prethodni ministar je stvarno uspela da nekako upropasti bilo kakav utisak pozitivan koji bi možda mogla nekom greškom u posmatranju da izazove. I sad je došao čovek koji je, mislim, profesor na učiteljskom fakultetu, mislim da je tako, i koji je u javnosti poznat kao gorljivi zastupnik interesa vladajuće stranke. Prema tome, ta činjenica po meni pokazuje pravac kretanja. Neće biti nekih promena, to je vlada kontinuiteta u kojoj će i dalje predsjednik države imati odlučujući glas. Sada, to je, možemo slobodno reći, rasipništvo, 30 ministarstava, to je 30 službenih automobila, obezbeđenja, vozača, svega i svačega, a pritom ne znamo ni ko su ti ljudi, ni kako su oni to zaslužili. S druge strane, studenti predlažu, deo studenta predlaže tu ekspertsku vladu. Kako vidite vašu ulogu u svemu tome, obzirom da mislim da ste imali najveći broj poziva da gostujete po tribinama i na studentskim plenumima i na tribinama koje su i srednjoškolci organizovali? Jeste, valja dodati, a srećom jedna je i postavljeno gostovanje na Elektrotehničkom fakultetu, da sam ja, odazivajući se tim pozivima, govorio o akademskim temama. Na Elektrotehničkom fakultetu sam govorio o srpskom kulturnom obrascu, na organizacionim naukama i filološkom fakultetu o Dositeju i Karađorđu, na medicinskom fakultetu o položaju i razvoju pravne svesti u srpskoj kulturnoj istoriji. Recimo, nedavno sam u prvoj Beogradskoj gimnaziji govorio o istorijatu Beogradskog univerziteta. Znači, ja sam podržao, što je opšte poznato, ili bar poznato onome ko to pamti, studentski protest, ali nisam išao na fakultete da bih o tome govorio, nego svojim prisustvom sam držao akademske teme, posle toga je bio razgovor. U razgovoru kao i sa vama, učesnici vas nešto pitaju, pa dotičete i stvarno. Ali moje teme su bile akademske, i mogu vam reći da je na Peščaniku to negativno komentarisano. Ja imam tu privilegiju da i kad me režim najviše napada i kad podržavam studentski protest, Peščanik i danas ne propuštaju priliku da se tome priključe. Što je i u redu, ja na tome i ovom prilikom zahvaljujem, to je sasvim kako treba. Mi smo stari znanci, oni su po meni bitan učesnik dolaska ove vlasti, i po belim listićima 2012. i po tome da su Vučić i Dačić posle Briselskog sporazuma bili Churchill i De Gaulle, oni imaju dobre zasluge za to što je ova vlast ovde i što ima ovakav raspon dejstva. U ostalom, najduži predsjednik vlade je bio njihov čovek i službenik USAID-a tolike godine. Sad mi pričamo da to sad neki srpski nacionalisti. Ne, srpski nacionalisti su deo te vlasti, a drugi deo ste vi. Zato je to jedna simulakrum vlada koja u stvari i nije vlada, nego jedna interesna grupa koja se tu sada bavi prodajom državnih i društvenih vrednosti i interesa u tom pravcu neprekidno. Sad, znači, ja sam govorio o akademskim temama. Što se tiče studentske te odrednice oko te prelazne vlade, ekspertske vlade, vlade privremene i razni termini su tu u igri, to ne mogu do kraja da procenim. Vidim da je Niški univerzitet i Novosadski valjda nešto rekao oko tih vlada, Beogradski, mislim, Filozofski fakultet je bio protiv. Ono što ja mislim da je cilj režima, to je da umori društvo od studenta, studente od društva,
da kazni, to je isto na egzemplarnim primjerima pojedinih ljudi, ne celina, i da razbije unutrašnju koheziju studenta. To je ključno. Da krene svađa međusobno njihova. Jeste, da dođe do borbe, da li će ovako... Da li ovako ili onakva vlada? Jeste, s druge strane, znate kako, i ne samo to, nego da li će politički biti artikulisani ili neće biti artikulisani. Znate, možda je rešenje da oni budu politički artikulisani. Možda je rešenje da ne budu. Ali bilo bi jako dobro, koliko je god moguće, da najveći broj njih bude na strani jednog od tih rešenja. Koje god daje, ja ne sugerišem ni jedno. Dakle, po mom mišljenju, to je ključno i režim stalno nastoji da to razbije i on vrši veliki pritisak na profesore, što je inače glupo. Ali on želi da profesore pretvori u svoje činovnike, odnosno u pandure.